Bagakolodi kwa Amerika ba itoma sekgono gore makgetho a puso e ategileng mafatshe a tla tswelela ntswa go le tsheko kgatlhanong le one. Ha pitsi ya Western Bypass e henya mapelo a ntlha a Makgadikgadi. Motho dumela re gasa ka thamalalo go tswa toropokgolo Gaborone ke Kgomatsego o tukile yo ranolang ka puo ya diatla ke Tshepiso Sekolo ke bidiwa Regional Richardson Arsemolle moeteledipele wa party ya Alliance for Progressives AP Renda Bagaolati o roletse maloko a party ya gagwe pego e tletseng ka tswelopele ya party ya bone mo pusong morago ga gore ba fenye ditlhopho tsa ngogola a re puso e ikaelela go latedisa go ipiwa ga ditswammung tse dintseng di ikgatolositswe se e le maiteko a go fokotsa go ikaega ka teemane phutego eo e ne e tshwere mo Gaborone ke letleletse Somolekae. Party ya Alliance for Progressives ke nngwe ya diparty tse di kwa tlase go sekukusa diparty tse di farologaneng mo partying ya Umbrella for Democratic Change mme e eteletswe pele ke Renda Bagaolati. Mme jaanong bokopano jo jwa supa e le jo bo maleba go fa maloko sebaka sa go utlwa ka fa party e tsweletseng ka teng ka maikano a ditlhopho a go itebaganya le dikgang tse di farologaneng tsa ditlhabololo di akaretsa letlhoko la ditiro go tlhabololwa ga dikago le maano a farologaneng a go godisa itsholelo. Go na le se re sa bua ka sone re re diversification kwa ga itsholelo kontle ha ya ditaemane ditaemane di sentse di le botlhokwa mme re tshwanetse gore re tlhatswe ditswammung tse dingwe kana re na le copper, we have gold, we have the second richest finds of iron ore, we have soda ash, we have uranium, we have manganese, and with all these we can do batteries, we can do glasses. Re ka dira dilo tse leng gore di ka tshwara lehatshe ka bophara ha re ka di dira ka tlhwaga mme re dumela gore mo Botswaneng yo mosha tiro ye re simolotse tiro ye re yapei e ne a kgothadiwa go inakanya le ditsamaiso tse di rotloetsang go akarediwa ga Motswana mongwe le mongwe mme go ka itumedisa ha e ka re mona go nyetang ha di delegates di emela go Northwest go Mahalape East Kgalagadi North re be re bona gare ga bone go na le dikwakwabolo tsa bana le bogole mo go bone le gone go na go emela dikgatlhego le tshwanelo pele ya mogato gone kwa phuthegong e go nnile le ditlhopho tsa maemo a farologaneng a boeteledipele jwa mokgatlho wa bomme le banana ba party Re Topo Kwena a tlhophiwa go nna moeteledipele wa banana a thusiwa ke Re Colin Thari. Re simolola ya sepe se baeteledipele ba rona whatever endeavors that they will be undertaking for isa go Botswaneng o mosha we want a youth quota re le banana gore a re o risa go Botswana o mosha ya ga e le re go thapiwa ditiro banana selo ke buka. Party ya AP e solofetse go tshwara gape ditlhopho tsa maemo otlhe a boeteledipele jwa party kwa phuthegong kgolo ya yone ka kgwedi ya Phukwi kwa Maung. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television Gaborone. Mabelo a dipitsi a Makgadikgadi Salt Pens Horse Race Challenge a neng a tshegeditswe kwa lehelong la dinonyane la Nata Bird Sanctuary a simolotse bonte ka gore o ka dipalo tse di kwa godimo tsa batho ba ba neng ba ile go itosa bodutu le go janala. Moparlamente wa Nata Gweta yo gape le mothusa tona wa botsogo le Re Lawrence Wokeditse yo di gogang kwa pele mo go rulaganyeng moleto o a re maikaelelo ke go taka meleto e thamelang beng ga botshelo ba dirisa ditsa tholego tse di hithalwang mo kgaolong eo. Bethany Mandoka pego lefelo la Makgadikgadi le tumile ka bophara jwa lone jwa 30,000 square kilometers ebile banne ba kgaolo ya Nata Gweta ba e kgantsha ka dintlenyane tse di hitelwang ha ka jana le ikadile mo metseng e bopang kgaolo e jaaka Makgadikgadi le totomaditswe ke lekgotla la UNESCO go bo le tshegeditse ditso tsa sekalo motho moleto wa tshwana wa mabelo a dipitsi o thusa go ikgakologelwa le go somarela ditso tseo gore banne ba kgaolo e ba kole meamuso ya tholego go hetola matshelo a bone.
I'm looking at bomme elebore ba ileng gore ba tshela ka go rekisa, who are vendors. We've had quite a good number coming in from all the villages sa kgaolo ya rona, and these people are coming in for free to sell whatever it is that they sell. So it's been a dream, and I mean, I just can't believe the way Elengore people came out. For a first time event, I didn't think so. In the next few months, we're moving on. We're doing Makgadikgadi Epic. We're making it big and bigger. The next, we're going nearer to your home. We're going to Gweta. We're going to do a cultural festival called Gweta. So much that every 2 or 3 months, we are going to ensure that right in this area, we have something happening. Mo malatsing a mabedi go a bo go le pharakano dikgwebo di le mmetela. Bontsi ba dikgwebo tse di migratileng di tamo lehelong lone ke tse ileng gore di teng le konto o lebella ba ditante o lebella ba ileng gore ba taka sound di artist kana sengwe le sengwe se ileng gore ke business se mote le ba ileng gore ke ba dijo jalo mme gone mo kana go tsamaelana le se puso tota e buang ka sone gore re dire mo go teng ke di mice kana mo ileng gore ke go rotloetsa jalo ditirelo di conference jalo tsone di entertainment gape le gone go garametsa tsa bojanala gone morafe one wa reng ka moletlo o event tota e re dirile batho mo kgaolong ya rona ya Natagweta gompieno re ba totoka yone la se salang se se bategang hela gona se le gore se ka dirwa go ntse go tsamaya go bata go nna le kole ya metsi like water bowser e na itshela metsi gore le role se ka la emella thata tsile mo Nata ke tsile go dipitsing. Yeah, it has been a great experience. You know very well gore Makgadikgadi is like home to a lot of horses. So this is like a horse race, and I can see the horses. I'm rooting for him, by the way. Yeah. So, but you know, you're looking at it and you're thinking, this is an area you want to be at. It's an area where you are home to where horses belong. So, yeah. So it's beautiful. Jaaka moletlo wa ntha o tsamaile sente, beng ba kgaolo le Botswana ba ka ipela gore Botswana o na le bokgoni jwa go hetoga lehelo la go tshegetsa meletlo ya maemo a kwa godimo e nngwe ka bontsi jwa batho le go tswa kwa ntle. Bethany Mantu, BTV News, Nata. Barua kgomo ba kgaolo ya kweneng ba rotloeditswe go tlhabolola le go tokafatsa boleng jwa nama ya dikgomo tsa bone ka go dirisa lenaneo la kgwediso ka seatla. Fa bua kwa ditshupong tsa barua kgomo ba kweneng kwa Molepolole ka Matlhatso, moeteledipele wa lekalana la NADI Professor Julius Atlopeng o supile fa maikaelelo a puso e le go tswelela e godisa hama wa temothuo ka le one letlotlo la itsholelo ya lefatshe leno. Jessica Pilani. Barua kgomo ba kgaolo ya kwene le bana le sabe mo mohameng wa temothuo ba ne ba kopane jana ka maikaelelo a go rutuntshana le go arogana megopolo ka go tokafatsa thuo ya kgomo le go oketsa boleng jwa nama. Le fa go ntse jalo go inaakanya lenaneo la go gwedisa ka satla go tlhalosiwa fa go ka thusa barui ba go tlhabolola leruo la bone. A re kopanye le ba go ntshihatsa leruo kana tsalo ya tsone le ba matlhoko a leruo re leka gore re bone gore re popaganya le bone re supe gore re na le dikgomo tse kae tse di tlhokanang le gore di ka tsengwa yone kgwediso ka seatla. Re tswelele re dira gore ga o batla limousine kana o batla brahmane le ka gore o batle peo ya teng o itirele poo ya tlhopha. Hungwana or embryo transfer ke gore ga e setse peo eo ya itonanyana le ena magadi kopane o kgona go tsaya o tsenya mo kgomong ya gago e be nna nama ya gago e tsalwa hela wana kgomo ya gago ya Setswana e go ntshetsa le boramane kana e go ntshetsa mosi. E re lentswa maiteko a le teng mo kgaolong e go tlhalosang fa e na le dikgomo di ka feta 100,000. Komiti ya Kwene Beef Farmers e tlhalosa fa e faraferwe ke dikgwetlho ka go farologana. Bogodu ja leruo re tseelwa dikgomo tsa rona. Se extension service ba gaetso ga re kopane sentle ga re rutane sentle ba rui ga ba ruti ga re sa bona ba kenti ko merake ga re sa bona ba re ba ka dira extension ka BX ya pa price tlhotlhwa ya dikgomo. Re na le dikgwetlho tsa santlha tsa diphologolo tsa dibatana tse di jang leruo la rona. Go na le policy ya 1991
ya temothuo ba gaetsho is being reviewed. Matshwenyego a otlhe ne ke kopa gore re ire gore ra neele ba the Farmers Union ene ele ya borre Phumapi e tswe mo go rona re ba neeletse go policy review. Jaaka go ne go kopane jaana, thotloetso ke gore barui kgomo ba tswalele ka go tsenya mo tirisong dikitso tse ba di anyoleng fa, botsalane jo ba bo dirileng fa, le tsone dikgakololo tse ba di filweng jaaka ba le mo mosepeleng wa bone wa go tlhabolola thuo ya kgomo. Jessica Pilane, BTV News, Molepolole. Re ntse re a le tsone bagwebi ba motse wa Kanye ba rotloeditswe go ema ka dinao go dirisa makalana a thusang go godisa dikgwebo a akaretsa BITC, SEDA, LEA le a mangwe gore dikgwebo tsa bone di kgone go atega le go bona dipoelo tse di nametsang. Se se tlhalositswe ke mogolwane wa lekalana la Botswana Investment Trade Center Molepolole Tumelo ha buisa bagwebi ba ba botana ba ba neng ba tseneletse thuto se ka dipuisano e neng e tshwerwe ke makalana ao go rutuntsha bagwebi ka ditiro le ditirelo tsa bone motseng wa Kanye mo bošeng. Ke se go fetse makweng ka dinta. Tumelo a re mono wa loeto la go rutuntsha bagwebi le ba tsweletseng ka lone go ralala lefatshe leno ke go rotloetsa bagwebi go bereka le makalana a ikemetseng ka nosi ga mmogo le puso go tlhabolola mananeo le ka dikgwebo tsa Batswana di ntseng di dira ka teng. Selo sa tlhalosang fa maikaelelo e le go bona bagwebi ba ba botlana ba gola go ka tshegetsa itsholelo ya lefatshe leno ba ba atolosa dikgwebo tsa bone kwa mafatsheng a mangwe. Re batla go itse ditiro tse re di dirang go BITC, di-services tsa rona tse re tlisang go lona. Re batla gape le itse gore ga ka re ntse jaana ga re bua ka bo #PushaBW tota se re se dira, we're trying to facilitate buyers and sellers go raka le go reka o ntse amana le product o nontse batla go utlwa gore dishopo di batla jang, di batla gore o tsene mo dishopong o rekise. Sengwe se re se dirang ke gone go tle ra facilitate gore re tsena ga re ntse re bua dishopo re le di-meeting thata dishopo tse dintse re ba di-practice tsa Batswana gore di oketsege mo dishopong le tlhoka eng. Se sengwe gape se re se buang se re tlo go bua ka sone a re mo re showeng jaana ke go promote Global Expo Botswana. Bagwebi ba ne gape ba gakololwa ka botlhokwa jwa go simolodisa dikgwebo tse di pharologanyo mme di nyalana. You must have that product which is very distinct from others. Suzanne it's got no opportunity to small stock or Martin product. Just one person is okay. When I fit into the value chain, come supply the food or or something, or what is it in 2 months? After 2 months, these are the things that we want. We don't want you to crowd in one product. Let us be realistic. About to lending institutions. So we have to learn these things. We have to stimulate local production and the local business community. Or we will know what we are a tata it's all about my home. The body is a top I began to know. NAKO failure for it. Bagwebi ba rotloeditswe go tshwara ka natla go netefatsa gore ba tsa kgato ka go latela mananeo a ba bo ba tsenya mo tirisong e seng fela go reetsa ba bo ba nna ka dikitso tse. Ke se go fetse makwinja, BTV News, Kanye. Tsona rona motho e tshwantse re tswelele mogolwane go tswa kwa sepodising sa Botswana mme Cynthia Setilo a re lentswa go dirwa maiteko otlhe go lwantsha go kgontsho ya bong le bana lefatshe leno le tsweletse ka go mekamekana le dipalo tse di golelang pele tsa ditiragalo tsa go kgontsho. Mme Setilo go tlhalositse se morago ga mogwanto o neng o rulagantswe ke ba Macheng Bushfire Festival e le wa go ema kgatlhanong le go kgontsho kwa Hukuntsi Neo Moduma. Mme Setilo o supile fa dipalo tsa go kgontsho ya bong
di golela pele ebile di tshwenyegela thata a re seemo se se dule mo tseleng ebile se tlhokana le tharabololo. Setilo a re lekalana la sepodisi sa Botswana la agile makalana a hera bobedi a tla sireletsang bana ba ba iphitlhelang e le batswa setlhabelo. Re itse be kwa ntle ga Botswana re le ha tshela kagiso mme kana kagiso e simolla ha lapeng ha re ka e tlhoka ha lapeng ra tlhoka safety ra tlhoka security ha lapeng ga re ka ke ra nna le yone peace e re e batlang mme re itsewe ka yone le ha tselotlhe ka bophara. Kgosi Merapelo tshwene ya gae wa motse wa Hukuntsi o tlhalositse fa go le gantsi go kgontsho e simolola kwa malapeng ka jalo a kopa setšhaba go boela kwa marakanelong a ditsela baage botsalano le ngwana wa mosimane ka go ba ruta setho tekatekanyo ga mmogo le go ithata. Dipatlisiso tse di dirisitsweng tsa re go heta 2/3 ya bomme mo Botswana ba kile ba kgokgontshiwa ka bonjwa bone maybe le 44% ya borre ba dumetse gore ke ba kgokgontsi ya no go ra gore ga se kgang hela e leng gore mongwe we ya kantse ko ke kgang hela e tshelang ye utlwisang botlhoko. We are seeing a number of cases tsa bana ba basimane ba e leng gore they are committing very serious and disturbing GBV activities. Yeah, mme hela go na le bomme le bone ba e leng gore ba dira go mo e leng gore ga go a tlwaelesega go heletsa mo e leng gore borre ba hella ba kukega maikutlo be ba golagatsa kana ba gapa matshelo a bone. Tlhalositse fa go le botlhokwa go phatlalatsa maranyane a tla kgontshang setšhaba go ka bega dikgang tsa kgontsho le gone go bona thotloetso segolo jang go dikgaolong tse di kwa tengnyana teng. Neo Modungwa, Botswana Television, Hukuntsi. Legae la bagodi la Monarchs Shelter le sa tswa go abelwa dikobo di le 50 ke mokgatlho wa bakgweetsi ba dikuta wa Tshwane Legend Bikers go tswa Afrika Borwa le metšhini e dirang tee le dikausu go tswa ko mokgatlhong wa bopelothomogi wa monogae wa Bianca Community at Heart. Mogolwane wa legae la bagodi la Monarchs Shelter mme Pinki Monageng Matsheka o supile halehelo le tlhokomela bagodi go tswa mo lehatsheng la Botswana ka bophara ha isale ka ngwaga wa 2006 mme le setse la amogetse bagodi ba le 50 le ba le 200 ba ba tlhokomelwang ba le konte tsatsi le letsatsi. Mme Monageng Matsheka o tlhalositse ha ba beile pele tlhokomelo ya bagodi go netefatsa gore ba nna ka phuthulogo ebile ba sa bolawe ke bodutu. O tlhalositse gape gore dithuso tsa bone di akolwa gape ke ba ba thokileng lesego mo botshelong le bana ba dikhutsana. I found that the elders are suffering. They have young kids. Orphans taking care of them. I've started taking the orphans. Ke ne ka itemogela fa bagolo ba sokola ka jana ba tlhokomela ke bana ba bannye. Ke ne ka tsaya tshwetso ya go thusa ba ba thokileng lesego ba ba senang go ba nnang dikhutsana ke tse re ba ba duleng dikolo ke ba busetsa sekolo re ba fa dijo mahala re ba fa diaparo re ba fa le dikobo. To go back to school and take their kids to school. We give them free accommodation. We give them food. We give them clothes. We give them blankets. Our philosophy as bikers, we have a motto airing, charity is our petrol. I got to go to the sell petrol. Rona ho re tsamaya tshwanetse re fe charity e re ka ithusang ke petrol ya rona eo. Re tlile di kobo for bagolo ka ge ile gore go nna maruru ba gone ba futhumala. We thought that's what we are doing today. They were here with us today just to share tea with the elders, make tea for them, give them socks, just to spend time with the elders because and they grow up not knowing their elders. So that the main thing is just to say to fellow parents to say let's pass this to our children and take care of our seniors. Bagaudi ba tsa itsholelo ba gata Tona Donald Trump re puso ga ena go fetogela makgetho a ya pegile mafatshe le fa gona le tsheko e pegileng kgatlhanong le one kwa
makgotleng a lefatshe leo. Mokamedi wa khansele ya tsa itsholelo Kevin Hassett a re o dumela fa baatlhodi ba tla dumalana le se puso e se laotseng ka go ema nokeng makgetho ao. Bagakolodi bao ba re makgetho ao ga ana go phimolwa ka e le one a puso ya ga Tona Trump e ikaegileng ka one. Kgotla boikuelo e ne ya amogela kopo ya puso ya go nama e sa ntsha ka tlholo. Kgang eo e go solofelang fa e tla khutla pele ga e ka fetela kwa kgotla ya ditsheko ya Amerika. E kaiwa e tsisa ketsaetsego le go feretlha seemo sa itsholelo ya mafatshe. Re di gonetse motho etso a re go tshameka. Kgwedi ya Seetebosigo e tlhola gabedi ngwaga wa 2025 motho madume dumela re diloma serota ka tsa metshameko nna ke Edwin Mashakgomo metsone tsa re Botsusa Tautona Tabagalatlhe o rotloetse batshameki ba bomme go tshameka go tsa motshameko ka tlhoafalo ga mmogo le go ikoketsa dikitso ka e le bone ba batla tiisang lefatshe leno. O buile seo jaaka metshameko ya malatsi mararo ya ditsala International Cup ya volleyball e ne e tla bokhutlhong mono ga borone Kgomotso Sefako ka sefako sa dintlha. Mothusa Tautona Gaolate a re bomme ba tshwanelwa ke go bereka thata mo go godiseng dikitso go sa le gale jaaka katego le isago ya lefatshe leno di le mo go bone. Many people say that young people are the leaders of tomorrow, and people love saying it, and I've seen how leaders always come and they pick up the mic and they say young people are the leaders of tomorrow. I believe with my entire conviction that young leaders are the leaders of today. I have also been discovering as I walk on this journey of helping lead this country that the answers to the future of this country, the answers to building this country do not lie with the leadership. They do not lie with the men and women who are in power. The answers to the building of our nation lie with the young people of this country. O tsweletsa ba kgothatsa go tswelela ba dira go le gontsi motshamekong ya bone jaaka ba batla go fitlhelela go le gontsi mo metshamekong le mo botshelong ka kakaretso. There is something special about performers. There is something that performers, musicians, sportsmen and sportswomen do that people don't do, and they may not realize this. Sportsmen and sportswomen invest the bulk of their lives practicing, every single day practicing, every single hour practicing. Our hope lies with you. We want you to be the best that you can become. We want you to see that you are so beautiful, and nobody must be able to take that beauty from you. Nobody must be able to take out that belief that you can become anything that you want to become under the sun. Re jaaka kgaisano eo e ne eta bokhutong go solofetse gore e ntsha maduo jaaka Bring It Promotion ba tla tshwara dithutontso kwa dikolong tse di farologaneng tsa lefatshe leno. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa Mountain Base se faphile sa Tourism FC ka dino tse pedi go ile nngwe mo mengweng ya metshameko ya borwa ya go ipatla-phatla kwa leking ya First Division ya borwa. A rutwe Phosha o lope molelo ka dintlha. Ditlhopha ka bobedi di simolotse motshameko sentle sebe segolo ya bo e le gore telelwa ke go tshikinya letloa go fitlha di ya go ikhutsa dingangane ka lefela setlhopha. Long ya bobedi the Birds ba tla ba tokafaditse tshameko ya bone jaaka e rile motshameko o tsamaile metsotso ile 55 Tidimatso le Koko ano sa nno e ntle go ba tlhoma ko pele. Seo sa seka sa kgoba marapo tourism ba lwa ka tsotlhe ba tsomana le ya go lekalekanya dinno mekgatelelo eo e ba pateletsa go bula le morago mo go neng ga segela the Birds ka fa lefureng ba oketsa ketapele ya bone motlhofo go nna tsepedi go lefela ka phiello molefe.
re botlhe ba solofetse fa tourism e tla boela ga e iphutlhere fela ya lesupa le lefa e gogela e le nngwe kwa morago mo motsotsong wa bo 20 ka Wandile Makaka motshameko o fela di le pedi The Birds e le nngwe Mountain. The Birds ba setse ba kokwantse dintlha tse 4 fa tourism ba sena ntlha. It was one of those games where you don't even know what to expect. Motshameko o ne o le thata go ne go le botlhokwa gore re fenye go ipaya mo tshiamelong ya go tlhatlogela kwa liking ya First Division. Ke itumeletse tshameko ya basimane ba me to keep us in the race for winning these championships. I told them yesterday we worked so hard, but we didn't get anything. But today I wanted them to put a little bit more so that at least we can push these guys further to the post so we can get a goal. But it worked for us, even though after scoring, we went back to try and defend and we conceded a goal. Playing in a 3 points. Unfortunately, 3 points we lost to a better team. They were more aggressive. They were always first man to the ball. They were playing and that is why yes, they're a better team, but I felt worried. We are not clinical in front of goals. Mo motshamekong o mongwe o tshamekilweng ka Sontaga majweng ba notile sa ga borone yang strikers ka no go lefela. Metshameko e tla tswelela mafelo a beke a tlang. Phoshaolope Mlilo, BTV Sport, Gaborone. Pitsi ya Western Bypass ya mofuta wa thoroughbred go tswa kwa Motokwe ke yone fentseng lebelo la mamang la 2400 meters kwa kgaisanong ya ntlha ya Makgadikgadi horse race challenge e neng ile kwa Natabet Sanctuary ka mafelo a beke ka Rabosebele o ne a le ka Sebelebele. Mofuta wa Tara Cross le tswana breed di le 40 le tse 5 go tswa kwa Namibia. Go iteisana borathana mo mabilong a farologaneng a akaretsa 800 meters, 1000 meters, 1.2 meters le 1.4 meters. Lebelo la mmamang la 2.4 meters le gapilwe ke pitsi ya Western Bypass le 30,000 pula e longwa serethe ke ya Superjet e yone e duleng ka 20,000 pula. No go se bokete no go le botlhoela go kana boketinyana ko kha ke itumetse ke a re toetsa gore re train re jise re khona go winna re itirela a re isa le masheta mina ka le ka go henya gore ke tse bogolo na go henya number 2 le thata re ne ba tsabana ka dipatsi. Moanamisa mafoko wa lekgotla la Botswana Horse Race Association Tiko Utukile o tlhalositse fa ba le motlotlo ka tshologelo ya dipitsi babogedi le tlotloetso ya Namibia Horse Race Association. Mabelo a tsamaile sente ka gore ga gona la hale sepe se se diragetseng ga gona pitsi ipe e re ka reng go betse ga gona mopalami upe e re ka reng go betse so tse di tsamaile sente go monate ka gore ke la ntha mabelo a nna gone ha go monate mo bathong ba kgaolo ya Makgadikgadi ta toela gore go kwano go tso ka Lekgadikgadi mme ke ha ra bona dipitsi di atabega mo teng ga Lekgadikgadi re lebogela batho ba Namibia because they brought 5 good horses. The event is well organized and we are very happy to be part of the tournament. Re itumeletse go phadisana mo kgaisanong e ka e rulagantswe sentle ebile re ikaelela go tshwaragana le lefatshe la Botswana go godisa mabelo a dipitsi gore e nne a selebego se se kwa godimo. Horse Racing Association in Namibia, so we can also invite the Botswana horse owners to Namibia so they can partake also in the same events like this. And for us, it's a privilege and an honor to be here. And we actually want to work together so that we can start competing internationally and also bring the Horse Racing Association to a standard that is more recognized internationally. Kgaisano eo ya Makgadikgadi Horse Race Challenge e tla tshegetswa ngwaga le ngwaga mo motseng wa Nata. Karabo Sibili, BTV Sport, Nata. Bothetso a re sa go letlo le maro ka gone go balabala ga ngwana le gone se ga se botlhaletsa nako ya BOSUPA di be khutlo gone fa tshile boge jalo morwa re tshepiso sekolo o neng a rana jalo ka puo ye di atla tse masha khomo tsetswa thubeng tse le phepa ke kgwedi e ntšha beke e ntšha le wena o ka simolla sešwa wa bona tse dintšha mo botshelong ba gago fela sa mosima se bonwa tšeo thata thola ntso bereka ka bonatla bono kopila le botswerere modimo tšeo.